بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوانا ده 6 آگوستوس 1945 دا بمبا اتمی هیروشیما هات آوتنه اوچاق 140,000 انسان مرن. سه روشون دا آوتن ناگازاکی اوجی باجارکیه 80,000 انسان مرن. حقا جی بلکی بریندار بون، ایک پریشان بون و به سال دریش سبیه که دهاتن دنیای سقط دهاتن دنیا. شی 40 سال belki 5 سالی سبی سقط هاتن دنیا مثلا. حقا تاثیرا و اتم بمبا هی. او چاقجی انسان خودی وجدان برکتن دستی بال بربی هوا کرن و ای کجوانت گوتن مدنی باتی آنجی چاوی خو گرد گوی خو گرد کاربون کور. ایرو مرد جغرافیا دنیا نره حقیقتا دنیا دا گلکی جیا ظلم هاته کرنه اوته کرنه. Yani که مرد دجمره بجمارتنه ناقده yani. Mesela Filistin'i, Srebrenica'yı, Hocali'yi, Ruanda'yı, Arakan'ı, Myanmar'ı çıka zulm çi bu. Maalesef batı disa güya girt, çabuk girt. İca geli tamaşavana iro 16 Mart'ı çikitine bir merva roka vaka iro Halepçe katliam çi. Ve çahe 5,000 insan mirin دارا 7,000 و 10,000 دا جی بریندار بون و چخا جی دوغا تحریک بو خراب. او چاق جی باتی گوه خو گرد چاوه خو گرد ندید. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ya Bismillahirrahmanirrahim summun bükmün ömyün fem la yercan karın korun ne yapayım? İrejursa. Yani Huda Teala Kur'an-ı Kerim'de de diyecek ki Bismillahirrahmanirrahim ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar. Zulmün nekin, terka zulmün bikin, havaltiya zalman nekin ve agir öpşüntine. İmaname Huda'ya. Ek muaniye dünya Huda'ya, ek o mecbur dünya ve Huda'ya. Hani Kur'an-ı Kerim'de de diyecek ya Bismillahirrahmanirrahim. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum ta'ratan ukhra. بمن وش خليه تشكريه أزوي بمرين موني بمن خليه أزوي خليه تكرر وراكم بين باخو حساب كتابه يعني. مع الأسف الدنيا كجرد بجن عقلي مزن كدبين أس عقل كي هي هر جاري جيكي تحريبات شيت يعني. وقت كل هيروشيما جي بمبا هات آوتنه لناغازاكي جات آوتنه لفان جي دنك مقول ميانمار العراقاني سربازيساي وسائله لسا خودي وجدان بركتن لسا ايدني اف بويرن جليز دوان هات جي كيفا قو بمبا ملود لوان كيتي مثلا ايجا خدا هر تشي دبينه ايرو مر بالا خدا ديكي
تشكي تبيرا مرفا أنا مرف دوغلانmıştı be. وتاكل حلبچe او كيما سال دافين جوردا هي بيناويتين سبيد بين دايو بابا بينا سيفات halbuki ew bîna sevanî bû ew bîna mirinê bû li ser Kurda hatibû barandin yanî. Kesî dengê xwe nekir. Bak ana tê bîra min 1988 bû weçaxî dîsa Pêşmerge hatin Tirkiyê nava Diyarbekir dewletê cîda wan û gelekî ciyaw û Kurmanca jî dîsa em xelq jî ji wan re yardim kirin dihatin li gunda dixebitîn weçaxî nîska diçinîn weçaxî xaniya ava dikirin îçe xelkê dikirin filan dikirin bêvan dikirin destê xwe ber xelkê vene dikirin keda destê xwe dixwarin yanî. Îca xweda heye xem tune ye. Elbet rokî wê mezlûm jî kêfa min were. Mezlûm ji xwe dinya wê kêfa min here. Wê van zalima wê bêjin ax û sed ax. Weka ku îro jî li qarşî çavê dunyayê İsraîl barbar dewlet li Filîstîniya zulmê dike, Gaza qedandiye, perçe kiriye, kîja dewletê batî dengê xwe dike yanî. Maalesef dewletê Ereba ji dengê xwe nakin, maalesef yanî. Wîjdan tişkî wisa ye li dîn nanire, li mezheb nanire, li reng nanire, li ziman nanire. Wîjdan ayrî tiştekî ayrî. Xweda heqê van mezlûman nehêle ji zalima re. Xweda heqê wan nehêle. Niha ku meriv cana dibe mesela îro li Filîstîn zulmê ye werin em boykot bikin mîsalin em qola nestînin em namirin tişkî ji me nabe dêva qola re em dew bixwin. Zeyda dibe te çi girtiye qola. Kuru ev ji me tê ha nestînim û ji wan re dua bikin me remezanê em ji wan re dua bikin yanî. Sibê wê siracîkî dijî were. Îja ê ku xwedî wîjdan e ne Helepçe ji bîr dike, ne Hîroşîma ji bîr dike, ne îro Filîstîn ji bîr dike. Ama ê ku nexwedî wîjdan e, tevî jî bîra dike. Gava ku basa Helepçe tê kirinê li reqama dinê re. Hewqa dibe însan hatine kuştinê, hewqa jî birîndar bûne, çiqa jî goç ber bûne vesaire yanî. Vextê Helepçe qetliam çêbû Îran derê xwe girt. Gobra nên vê derê yanî. Müslümanetî ev e xey meselanî. Müslümanetî ne ev e yanî. Hani yani sebî ê ku hê xeber nade di fikra wî de di aqilê wî de pir tiştenek bêje ama nizane bêje. Sadece digirî. Îro mazlûmê ser rûyê dunyayê sadece digirîn. Başka çarekî wan nemaye yanî. Ne umuda wan ji Müslüman maye, maalesef yani 2 milyar Müslüman hene dunyayê. Ne umuda wan ji ti kesî jî maye, tek umuda wan Rebê wan e. Başka jî tiştek tune ye. Wextê Hîroşîma jî wisa bû, wextê Helepçe jî wisa bû û îro maalesef wextê İsraîl jî ku Iraqan li Filîstîn dixe îro jî maalesef wisa ye yanî. Heqîqeten yanî biye psîxolojiya meriv xerabiye yanî. Xwedê heqê mezlûman nehêle. Xwedê heqê mezlûman nehêle ama li dunyayê başî hene. Li dunyayê ê ku en azından tişkî dikin hene, en azından li ser van mezlûma kitab yaz dikin, li ser van mezlûma yürüyüş dikin, li ser van mezlûma zaman tînin bîra insana. Mesela îro roja qetliama Helepçe meselanî.
En azından bir ev, en azından jana Fatiha gibi koyun. Ve çive yani mesela hani. Van mazlume kudu, van ekadat ne kuşte Huday Teala rahma kul. Tamama buk yani. Ciye tamama cennet be yani. O Huday Teala bela kul ve dünyayı bide zalma, o bela kul ve dünyayı bide zalma. De cehenneme de en ciye gadar bide zalma. Ya Rabbi bide zalma. منتبه من الخير وخشيدا وانت مام اماتي خدابن